होनो हायाब्ला नोंसिनि एडमिशना केन्सेल जागोन अब्ला जोंनिया बोसोरसे बरबाद जागोन नंगौना नङा बेनिखायनो जाहैबाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मेनानो जाहैबाय मार्कशीट जुदि मार्कशीटखौ टाइमाव होनो हायाब्ला स्टुडेन्टफ्रा मालाबाबो गोजान गोजान बा जोंनि आउट अफ आसाम जुदि सोरबाया फरायनो लुबैदोंब्ला बियो मालाबाबो एडमिशनखौहाय टाइमाव होनो हायै रिजाल्टनि थाखाय बियो मालाबाबो फरायनो मोननाय नङा आरो दा जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जाहैबाय जोंहा दङ बिसि भाइस चेन्सलर जायनि नामा प्रफेसर लाइस्राम लादुसिं दा बिनि आन्दाराव दायो 1.5 बोसोर जाबाय 1.5 बोसोर जानानैबो जोंहा दासिमबो पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार गैया दा जाय रेजिस्ट्रार दङ बियो जाहैबाय बिहा अलरेडि बिबान दंखायो DSW डाइरेक्टर अफ स्टुडेन्ट वेलफेयार बिहा अलरेडि बिबान दंखायो नाथाय बियो सासे मानसिया बोरै मोननो बिबान लानानै जेनेबा रेजिस्टार IC खौ लानानै जेनेबा इनचार्जखौ लानानै बियो बोरै सालायलांनो हानांगौ बियो मालाबाबो जानो हाया बेनिखायनो जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय जोंनो पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार नांगौ जुदि पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार फैयोब्ला अट'मेटिकेलि गासिबो बेसेबांनाखि जेंनाफोर दङ माने टाइमाव रिजाल्ट होनो हायै बा मोनसे फर्म जेब्ला फर्म फिलआप जायो बेखौबो टाइमाव नटिस होनो हायै बेयो गासिबो इउनिभार्सिटिनिफ्रायनो जायो ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दारावहाय more than 50 एफिलिएटेड कलेजेस दङ दा जुदि बे 50 एफिलिएटेड कलेजेसआव टाइमलि मार्कशीटखौ होनो हायाब्ला नोंसोरो मालाबा टाइमाव मार्कशीट मोनदों मोनाखैना दा बेनो जाहैबाय जोंहा पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार गैया जुदि पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार दङब्ला जों अट'मेटिकलि टाइमाव मोनजोबो दा बिनि थाखायनो जोङो प्रटेस्ट खालामनाय जादों बा धरना लानाय जादों जोंनि धरनायानो जाहैबाय थाबैनो जोंनो एपइन्ट खालामना होनांगौ रेगुलार रेजिस्ट्रार आरो जोंनि जाय हायर अथ'रिटि भाइस चेन्सलर डक्टर प्रफेसर लाइस्राम लादुसिं बिनिसिमावबो जोङो गोबांथार खावलायबाय स्टुडेन्टनि जानानैबो जों खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा सारमोन सेन्ट्रेल आबसुनि प्रेसिडेन्ट सारमोन बिसोरबो फैनानै दाख्लि मिटिं लानायावहाय बेहायबो खुनु सलुसनानो ओंखाराखै माने थाबैनो बेहाय बुंनाय जादोंमोन जायखुनजा थाबैनो एडभार्टाइज होनानै रेजिस्ट्रारखौ थाबैनो सोना होनांगौ नाथाय दिनैसिमबो थाङै मास बारबाय अब्लाबो दिनैसिमबो एडभार्टाइज होनो हायाखै जुदि जोंहा रेगुलार रेजिस्ट्रार गैयाब्ला जोंहा इउनिभार्सिटियाव बिराद प्रब्लेम जायो मेन प्रब्लेमा जों स्टुडेन्टफ्रासो बेखौहाय फेस खालामो जुदि जों स्टुडेन्टआ फेस खालामोबा जोंनि फिउचारावनो जोंहा फिउचारा लेकिं जायो बेनिखायनो जोङो बयबो आसा खालामगोन थाबैनो जोंहा रेगुलार रेजिस्ट्रार एपइन्ट खालामना होनांगौ आरो जों बेखौहाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार सार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो जोंना BTCनि एगजिकिउटिभ मेम्बार सार प्रमद बर' सार बिनिसिमबो जों खावलायो थाबैनो जोंनो जा नांगौ जोंनो रेगुलार रेजिस्ट्रार पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रारखौ जोंनो थाबैनो गायसनना होनांगौ जाहाथे जों स्टुडेन्टफ्रा जेबो जेंना गैयालासिनो थाबैनो उथ्रिलांनो हायो एसेनोसै हामबाय এই সময়ত আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব পৰা সন্মানীয় মাজবাট চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ চক্ৰ বিষয়া ছাৰ উৎপল ডেকা ছাৰ তেখেতক মানে চিনাকি দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁক এখন আৰণাইৰে সন্মান জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁ আমাৰ মাজবাট চাৰ্কল অফিচাৰ ছাৰ উৎপল ডেকা ছাৰলৈ ধন্যবাদ ই আমাৰ যি কাৰ্য প্ৰগ্ৰামলৈ আহি পেলাই আমাৰ যি মেমৰেণ্ডাম এই মেমৰেণ্ডাম মানে যি ৰিচিভ কৰিব আহিলে সেইকাৰণে ছাৰলৈ ধন্যবাদ কৰিছোঁ नैबेसमाव जिल्ला आफादनि आदा धरणी बर' बिथांखौ आं फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायगोन আজি নিখিল बर' ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী বিটিআৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন জায়গাত উপস্থিত আমাৰ যি কলেজসমূহ আছে গভৰ্ণমেণ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট তাৰ সন্মুখত আমাৰ বৰ্তমানৰ যেহেতু চলিত যি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যে সমস্যাসমূহ অতি শীঘ্ৰে মানে সমাধান বিচাৰি পিনি আমি এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে
আমি যিখিনি ডিমাণ্ডছবোৰ দাবীবোৰ মানে আমি সমাধান হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আমি এইখিনি সমাধানৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী তেখেতৰ গভৰ্ণৰ প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী তেখেতলৈ আমি পোনপটীয়া এপছৰ তৰফৰ পৰা মেমৰেণ্ডাম বনোৱা হৈছে। এতিয়া আমি যিহেতু আমি মাজবাট যি কলেজ তাতে আমি এটা যিহেতু প্ৰগ্ৰাম এতিয়া শেষৰফালে আগবাঢ়িছে আমাৰ মাজত উপস্থিত মাজবাট চাৰ্কলৰ সন্মানীয় চাৰ্কল অফিচাৰ ছাৰ উৎপল ডেকা ডাঙৰীয়া তেখেতলৈ মই এপছৰ ফালৰ পৰা আৰু কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিত ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পোনপ্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি আজি যি কাৰ্যসূচীৰ যিটো চাৰ্টপত্ৰ মেমৰেণ্ডাম সেইটো আমি ছাৰক দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। তাৰ আগতে আমাৰ ডিমাণ্ডছবিলাকক চবে যাতে শুনাকৈ আমি অলপ গাই শুনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মেইন ডিমাণ্ডছবিলাক হৈছে পোনপটীয়া আমাৰ 6টা ডিমাণ্ডছ আছে। তাৰ ডিমাণ্ডছবিলাকৰ ভিতৰত আছে প্ৰথমতে ইমিডিয়েট এপইণ্টমেণ্ট অফ ৰেগুলাৰ ৰেজিষ্টাৰ অফ বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ফ্ৰম বিটিআৰ ৰিজন। 2 নম্বৰত আছে টু ষ্টপ এনি মেজৰ ডিচিশ্যন প্ৰায়ৰ টু appointment of regular register to conduct university court meeting before executive meeting. 4th number ase amar to fill up the vacant members of executive council of Bodoland University. 5th number ase amar is expulsion of existing vice chancellor Professor Laisam Ladu Singh for his act of all unilateral and dictatorial decision and administration. Last ase amar 6 number demands timely declaration of results, distribution of mark sheet and grade sheet for undergraduate and postgraduate. এইখিনি ডিমাণ্ডছ আমাৰ আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী যে আমি উত্থাপন কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়ালৈ। এতিয়া মই এই সময়ত আমাৰ মাজত উপস্থিত মাজবাট চাৰ্কলৰ সন্মানীয় চাৰ্কল অফিচাৰ উৎপল ডেকা ডাঙৰীয়ালৈ আমি এই মেমৰেণ্ডামটো অৰ্পণ কৰিম। তেওঁৰ লগতে আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ স্মাৰকপত্ৰ এখন মানে ৰিচিভ কৰিবলৈ আহিছে আমাৰ মাজবাট চাৰ্কল অফিচাৰ ছাৰ উৎপল ডেকা। No rest, no rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. ছাত্ৰ বিৰোধী নীতি বন্ধ কৰক। ছাত্ৰ বিৰোধী নীতি বন্ধ কৰক। পিছিলাটো সিঙৰ দাদাগিৰি নচলিব। পিছিলাটো সিঙৰ দাদাগিৰি নচলিব। পিছিলাটো সিঙৰ দাদাগিৰি নচলিব। We want justice.